Hello, Ọmọ Ije. ìyá àpapọ̀ ẹ̀. Iṣẹ́ òsàtì wa. Ọmọ ìyá àpapọ̀ ẹ̀. Iṣẹ́. Ọmọ mi. Ìwé ni sọ́mọ̀ wọ́n wọ ẹ̀ òkè ìgbéra mi. Yo, agùn ayé. Mẹ́nu ọmọ sọ́mọ̀ ẹ̀bẹ̀ ti tẹ́ lọ wọ́ ẹ̀ nínú àmì náà na adafọ̀mẹ́ ụkpangolo ya na mụkpangolo na-ayẹ fam. Iyi mi wagi deliverance. Mẹ́nu. Una go cheche n'oge weke gwalomo. Wọ́n deliverance ni yẹn na-apụta n'ụdẹ. Ẹ̀wọ́ na-apẹ na-apẹ ya mẹ́. Ìwọ́n wẹ́bẹ̀ di èdè náà wà gbùkwa gbẹgbẹ mẹ́. Ìwọ́n gẹ̀ sẹ́gi iná wà láwẹ́ bẹ̀tù. Ìwọ́n láwẹ́ bẹ̀tù sẹ́gi ọ̀sọ̀ wá sẹ́ni mẹ́gbẹ́ náà wọ́n náà kí náà sàlóbọ̀ náà wà á lẹ̀ gánẹ̀. Ina do ina wa ameni ina sabo ya kbe ko na we no mama no nere na ko no ni ya disappear ili ya sare na ya we tesi na we tin ama Piji esa ge na wa gbe kwa bu gbe wo ye be just pit so ya na wo ama and the topic ne yo uno go je no ke gwa lomo ni ya gebi me e fo ye zo wa gbana uma teti ama it's my way now. I'm taking on a walk now. Ada wa uguri mi na wa we na release je upagolo. It's time I better na. Una dore po ya ponti me na. Ma na eru me. Ya te wa wewe o ti a release we a o release jo wo we gbo upagolo ya wa mutai. Abe no ko na we sabe dero ni we o e ko pa no pa na we egbinye gbera go to adafe ya mi ti yen mu kon yo na dia na mu kon yo We na we ya mu kon jo we na dia Ọmọ no e we ugwe gbori yen Ọmọ no e we ugwe gbori yen di mi Uga e we gbe we di mi we ami akare so ye me no di mi Ebe no pe adum ese u file then wa mo gba me pillow yo one very important so that don't to turn we kun we say we say Salobo Adebawo you go no e o now I can't be pin ko you go no Salobo no wo go be wo iku obe bye bye ti go we say come on me a message na dey tie say una we egbe we di mi wa mi egbe ma no di mi o di mi lawe make sure no amwe pillow yo de una me we mi oda fun we wa we u file we gbe we amwe pillow va ye kun we emi awa wa etun yin amwe pillow jo to ekun we o ni san we kun o wa mu eji sister try. Then number 3. Ọmọ na agwa lomo e wa ri kun without uma e check wegbe. E can spam mi lára block. Ona block. Ologo ke ama. Wa ke ama ohun ri kun ro tagbon na yi. Ohun ro no ki e. U ka bo serious with prayer or you are me a doctor. Osalobo be lu a doctor aya open why wa balu won ona iwa ti we vitali ye mo anu na me gie ma me mo mi jode be damo no na go no na me be o ki na gbera me mo mi jode be damo no na me be o ki na gbera me agi hu ma me amata ma me we ya ge we gbe we ya abo e doctor no ya check ya mata me so snap a picture gume uhuna wa ma o teme wa o teme no wa re double o se gwalomo ukina gbera mama mi ono na wa we lojo ukina wa gbera me from Italy ono na wa Paris ono na wa ime ikwe be gie mama want to sabe bata ma we iya iberi ni me gie ma we iya wuku na wa ma but o me ge no rise ikeni me ya mi doctor ina to gwe bi magele unai me na wa abali ku won but it's a problem in orugwe gba makio afira kana to ni gbo
We are talking about womb, ekenomo, anaform. Bue doctor ni aye machine uwe. Bue doctor ni akabo cheke. Da kwa mo straight. Ege nama ya amigo na bi yamana nama na ami hospital Africa. Eye na we na kulo boy wegbe. Aya mwenwu bu wejo. Awo no na. Oyibo get the way to do it. All they need. Infection la wegbe we ya wenwe. After doing that, here with a baby wegbe we sister. Here body. So that infection rock by lele we wegbe elelo mo. Wage ga silu kun we very o without to me mi no ro we nwubu. We is ga silu kun we. Awi ya no ri kun nu kina gbera yen iye me problem ibe yegi. Ekene small mola iye me problem. It's good to say the truth. Arianu wa gyukun ma we yi wari other two months kina wa gbera me you we no having problem egi no mo yari e no ya vie spam ya la we humbu uma me problem weja eko we ga aton ohuni yes Africa medicine e so ro ri no gelebe nwuna eko we aton o oko e na ari o ohun ro no we Africa medicine. Be anything concerning ekene spamila or a wubuwe below bigo, go and see doctor first. Okay, do abalo kun yeko. Kaya mi doctor. Won sister me wala wo. We ge ibalo kun wa yaka do eta me. O si ye itama we na we momi jode ge iwe we ya mi doctor ni ai. Pastor, you are a doctor. It's not a crime if you are a Christian to see a doctor. Osalobo be a doctor. Osalobo be adi anywhere where emi alogo wo bi me with your prayer, with your faith, o wa be lote na o be win anu e. E ma tama we. Osalobo hospital. Osalobo na rio bojo adi eni ye mo e. A pastor hospital. A man of God in hospital. I don't want to go. I don't want to go. Oh my God, no, sir, take me to the hospital. Or the hospital, no, we have a prayer. Our working pastor, your hospital, you're not be. Our working pastor, you take a treatment in your KB. A level hospital. That's why you trials and no. Anything where I go, man, la, or salute be say yo, it is Bible high. Celebrate Bisayo. Seeing hospital is not a crime. Me wajo, igwajo, and not a watamuwa. Igwajo venajo. Wajo, try no yami, wayami doctor. Okay? Salobo awi we nuwa. Or we nuwa, we all we nuwa bava. Then with a prayer, and what we are made doctor no any room. If you not lads, you will wake me. Me pa me doctor without him receive deliverance in it. No. Me kajo ya me doctor there. I kajo. Other money we be serious. We say appointment me ijo. We say mu egbe, we say mu egbe, we say I me ga agbe yo gbere ma to saba ma we no matter. I bet I will rock barrow. Emi rock barrow. Eso we go ma ya wona mi we ya. No, we say appointment ni we jo. We are with me, Madame Mumare, and we want me. Oh, no, get him with back mom and make bass appointments here. What be away, women who may problem. I get the appointment, you know, my Johnny when I'm with backbone. Emma, if you not be boy, why would your appointment to get it here? So, why you allow I get one of my time where each ever give Mukunku, in a way, a bear. Even a Jerry of where you go and see a doctor. Echo a ballot will stop paying any night. Very simple. Or a sickness of here. When I get cool web baluwe wo stop paying night. You can eat, you can cook without pepper. Do I live? Get out bo hokba. Na wumayari yejo or ukbo river. Try away na there ko aye ballowe.
last 2 years me gari ba e ko mi o me wo. O me wo. Betetani me ages me na we as maybe travel. You know that was me kira na rie ba enye be hie be ba e ko wi me wo. Ina do arite gbe me be na wo ke eyun sie. Ina we ko me wo. O segene ya mo bo me o ye na me we ta ki ogba yo to eyun sie. Eva enyi oje mesisi ya roshokwo. Keku wa be nwe mi no ri ebugbe oje mesisi ya roshokwo. Wa agwa lo mo u limite mi no ri. Wa agwa lo mo stop eva enyi. Cause una jeki ya gwa le mi emi nu ya gwa lo ni o wa concentrate. A o wa ara o wana ji itori ya. Awo wa ara gwa lo nu mi ke na mi emi ni the same thing me life we emi ni nu gwa lo ni ge so wo bone o must to mi o o te gbera de ne o wa mi ke noje tale ne gbe we mama ro pa o se soro wa ka ma gwa lo mo o gbe gbe bie wa wo bia no abie na o wa eva pa yan ide awie wa amu eye prayer. God will surely do it for you, my sister. Won anirun aja me wo me peko emi sọ̀rọ̀ no la jan me gbe me matter won that's we in my only time live video zero position e cause mi yata ijere ta le gbe iyen gbe mi ni te iyen gbe mi ni beta ita mo wona be emi so no la jan bete mi o we ro no la jan wo wa carry me ime bio we na bi na igi bio oh Jesus, oh my God. So, my sister, my brothers, prayer is good. Oh, my no way prayer ma good. Unwe go mani, uye vie. Wagimayale lodosa. Wagimayale lodosa. Okay. Wagimayale lodosa. Ema ya ni tewe ije o sewe. Ema ya ni tewe mommy o like we. O salo bo anoriye e magun gima. O ga to wewo da o be to we bi yeke. O ga tian wewo da o be tian we bi yeke. O ga weme wewo da o be weme we bi yeke. Salo bo anovie gbe ma veri ogun ma. Baba ne baba nu la ho. Oba no me to ha. Oba no irun bi ogwe. Oba no zeri mami etenena. E mani ma baba viogima. E vie me baby gima. Vio piano magima vio kono magima. Vio mano magima baba. Ora we ma bozaw ya we mi ma vieke. Because there are many people iya we me we bozaw iya hate we vieke. Iya iteme we no ma bozaw iya iteme wo geza. Iya iwu west bozaw iya we wa uni ya na mami eterieke. A lot of people who way. Wa we se one rani ya wo ya wo magmo vieke. Iya arota we ye tigweto we ya ari eke ye fi apagwo. Saloba no ku egbe ma veri onyi magbere ni Jesu. Iya wa bo bagmo na ni maju. O gare ke na na teme we o ka bo nyajo. No yari awo wo beto ga arota we. O wo run opese ti ri amewa me kenuje. Agbon gbegbegbe. There are many people no dio wa we no do me no ya e. O si eke wo wa so hunya. Iya re ba be no ge we. Bon gbegbegbe. E ma ni fa wa o bun se wa gbon ni ma ije na. E ku egbin ya mu ya. O ma ne ku egba e ma mu ewe ne me be ne ku we aya mu ye. There are many people ne respect how wa e wo wa. But mi o ma be wo ori respect no kwani. There are many people no ninya wa e no ha ge ninya ma be. Emi sunu wa gbon wo temeni pe temeni ko. There are many people no ninyi je o ninyera but wa e wa ge be ninyo e. Odugu ganu. There are many people no ninye la leti no hepe eri yo wa.